وشانه بکه وشان رادیو دنگی گل لگوری دما آمده ساعت 7 صبح حتی 19 هانه. رادیو دنگی گل ویل سر هر دو پیلین کرد 11510 کیلو هرتز و 11505 کیلو هرتز وشانه بکه. رادیو دنگی گل دنگی کردستان آزاده. كشوك ورنجي فصلي آزادي كشوك ورنجي فصلي آزادي وحارن سوزاين أون سركاوين وحارن سوزاين أون سركاوين راجي وفراوان شاخيش تاوين راجي وفراوان شاخيش تاوين إيرا راديو دنگی گله. جنابندان چنان رادیو دنگ گلدن باش گذرن هجای رو 10 نیسان 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 12 آمدگی ساعت 16 امروز چه ویدئوی پیشکش بکن دم آزادی را برای بله جشن رمضانی خزبین گرتیان جشن ریبر عبدالله اوجلان پیروز کردن چالاکیان نوبت عدالت عملبات گرتیان و دایک ناشتی به دخواست آزادی فیزیکی ریبر اوجلان و چهار سرکرنا پرسکریکا کرد لآواهی رخصنا DBP یا مردینی هاتیه دست بکرن دروژانو تو چارانده دومه دروژه کمیا جشن رمضانی ده گل کس چون سردانا چالاکی دست ترانه شورشگری هاتن گوتن لگل دروشمن بجی برخدان زندانان گووند هات گراندن سیاست مدارین باجار نونرین رخصرین جواکا سیویل و هفشار دارین ده پارتی هاتن سردانا چالاکواران ده چالاکی ده جشن ریبر عبدالله جلان هات پیروز کرن و دخوازه آزادی وی هات کرن جدایی که ناشتی نوبتدار ترکان دورچ جشن رمضانی دسریده لریبر اوجلان لهمو گرتین سیاسی و گلین رشراتا ناوین پیروز کرد. دسریدا از به جشنما رمضانی اتمام گلی می بندست روزرادا نویندا گلی مظلوم چرنگی گوهاب سرنگی جهانی از پیروست کم حمقا پیروست کم برای چرنگ بی نه آنی امیرو بیجن کرد نکرد تنی چه کسی می گوهاب مظلوم بندست از به جزنی الحمقا پیروست کم سلوکاتی جی پیروست کم اولگرتی می بنی حبس و زندانا پیروست کم گرتی گها اب چالاکیاما اب خوازین جنها بیوا تها بگرسایی و بدنک کی خوشی بلند ام خوازین تبایی گو دست پی بکی اب صد و هفت روزه ما گو چه بویل دل ملینی ام تیدنا ام خوازین هی رنگ کی دیتری ام دست پی بکن رنگ کی چالاکیه که دها هی خورتر ام دست پی بکن جبونی هم گرتیگها و هم جبونی گرتیگها آنیا بلند گرتیگها سروکاتیا مایا جبونی سروکاتی و جبونی تمامی گرتیگها ام خوازن ام دست پی بکن رنگ کی خوش رنگ کی بلند بانگانا کما هایش تمامی ملتی می بندسرا ورابر خوخدی درکبی و طیبتی
ام دباكنا سفي توبلم اورغوتلري ام دباكنا مافي مروفا ام دباكنا ايغو دبيجي ايرو از ايسان دسته خدين سر وجداني خو ام دباكنا حمقا بر بي چالكي خدي دركبه جبوني روكي بري روكي اف چالكي بكي اما جا خو ام بيت خوازن وام جبا حمقا سپاست كي ام جار كي دي بيجي بوني گلي مي بندست سركتي سردان گورستان شهیدان جی بردوام دکن به بونه جشن رمضانی لباکور کردستان ده ساعتین سری صبح ده گله کس بری خدا سر گورستان شهیدان لجول مرگو نافچه گوری سردان گور شهیدان هات کرن لجول مرگی هفشاردار ریبر و اندامین دم پارتی سردانا گورستان سری سولانیا تخا تک سرا کرن لگوری جی هفشارداران تیوی اندامین دم پارتی سردانا گورین لباجرگه و تخا اورمان کرن لستانبول جی بپیشنگی آنیا کایدر تجا DBP ماتوهای درودن پارتی سردانا گورین شهیدان هات کرن هفسروکا آنیا کایدری امینه ارسلان جشن رمضان لهمو شهیدان لگیانی هم پیروز کرد هفسروکا دن پارتی استانبول گونجا یانگوجی باکشان سر ایریشن دولتا ترک لدجی گورین شهیدان و گود وی ام لدجی ایریشان ببنیک و وی که قبول نکن روی برین کومالای پشکری و پشتوانیا بماباتین خزم خواه لدرگوشاس شهرستانی وندا کرنه یا مرسین و ادنیجی ببونه جشن رمضان چون سردان مالبات شهیدان ده سردان ده جشن مالباتان هاده پیروز کرد. ملیسین تورهدانا کارکران این هبده هاشل کجایی کرفزی کشتی که فاشیستان شوتاندن داخیانی هبده هاشی و های وکملیسین تورهدانا کارکران این هبده هاش روزانه نیسانه مل کجایی کرفزی کشتی که فاشیستان دا براگرد چالاکی ده کشتی به تمامی بوخلی شواد براوی دردوری بو و باندول ترافیه جیگر ام چالاکی خود دیاری 29 کارکرین استانبول بشکتاشی هاتنه قتل کرن دکن و کتابگرا شورشا یک بوی ام به همو کارکر و بندستان رنه وکه اندام شورشا یک بوی هینجی ام دبن کابوس سرمایه دایران ام لسر ناوی همو کارکرین کو و جانی وان تونه حساباندیه و دبن سیستم خویا میتینگری ده چوساندنه جبو حساب پرسینتن هونه لولاین خو ین لوکس برحتی رانزین سیهو هفت وکیلان جبو پیرولو بانگالزین لحکومت سربستان کرن جوید پیرولو سیهو 4 مهن کل سربستانی گرتیه سیهو 59 روزن جی ده گروا برچیبونه ده پارلمانترین پارتیا وکیبی دموکراسی گلان پارتیا کدی و پارتیا کارکرانیا ترکیه جبو بردانا پیرولو بانکرن اندامین کومادوستانیا پارلمانتوین ترکیه و سربستان جدنافده 37 وکیلان دکلاراسیون که امضا کرد رادسی کنسولخانه سربستان یا ترکیه کرن د دکلاراسیون ده بانگالزگین حکومت سربستان هات کرن هات گوتر اجوید پیرولو اف 34 مهن لولات و گرتیه و د 12 سبات 2024 ده جرا دویمینه کو دست بگروا برچیبونه کریه ام هیم بونکو روشاویا تندرستی هر کو دچ گرانتر دبه پیرولو دنا شرط و مرجن در مرویده تگرتن و کنترل تندرستی این پیرولوژی ناین کرن حکومت و دارازا و دخوازا پاشفشاندن او یال ترکیه تقاض رد کریه تبیوی کجی چمان نای بردان جهمو انجام نینی حکومت او برپرسیاره بدوم داری هات گوتن کو مافی پیرولویه به اوی کی فرمی درکتنا ج سربستانی جی تی آستان کرن هروها هات خواستن کو دخوازین پیرولو تاولی بین قبول کرن پاراستنا سلاطین دمیرتاش یاد دوزا کوبانه ده بو پرتوک پاراستنا هفسروکی گشتی پارتیا دموکراتیکا گلان هدپی بری سلاطین دمیرتاش یاد دوزا کوبانه ده وکه پرتوک هات چاپ کرن پرتوک بناوه دوزا جیانا برومت هات چاپ کرن خوینر دکارن بی پره پرتوکی پیدا بکن پرتوک و ایرو ساعت 19 لسر لینکا بناوه دمیرتاش info.com تره و روشاندن برگودانی شامده کارین لجبوه البجارتنن لباشری کردستانی الهرما حکومت کردستانی بردام دکن والی باجاره سلیمانی حواله بوبکر بشتاری برنامه تایبت یا حواله پری تهربول سر به واجه البجارتنن هرما کردستانی جراد آخویم گوت ام دقنا خاک پرستیار و گرین کدنه هیوی دارم ام به اراده که هف بش آرامی بینن ولاتی خواه
جژن بکەین بە دەرفەتی ئاشتی و ئاشتەوایی ڕێخستنەوەی ناوماڵی کورد جیهان ئێستا بە قۆناغی جەنگێکی جیهانی ڕانەگەێنراوە تێپەڕێ کە لە ئۆکرانیا دەستی پێکردوواتۆتە غەزە و سووریا لە بەردرگای ماڵی عێراق و کوردستانەیە پێویستمان بەوەیە لە ناو خۆمانایەک بین و تێکەڵی ئەجێندا و بەرنامە ناوچەیونی و دەوڵەتیەکان نەبین بۆی بە ئاگری ئەم شەڕە نەسووتین وڵاتەکەمان نەبێ بە مەیدانی جەنگ و خەڵکی وڵاتەکەمان نەبێ بە سوتەمەنی و سوتماکی ئەم شەڕە بۆیە داوام لە هەموو لایە کردووە کە بەگیانی لێبوردەیی و قوبڵکردنی یەکتری بەرنمەیەکی نیشتیمانی بە کارنامەیەکی نیشتیمانی لەسەر بنەمای بەرژەوەندە باڵەکانی خەڵک استراتیژی نیشتیمانی و ئاسایشی نیشتیمانی دابڕێژن بۆی بتوانین ئەم قۆناغا سەرکەوتوانە تێ ئەمە کێشەیەک بوو 10 ساڵ زیاتری خایاند 2014 بۆ ئێستا درێژەی هەبووە وای کرد کە هەموو توانە ئابوووریەکان لە هەرێمی کوردستانە پەک بخە و دابەشی بکە دیسانەوە دەسەڵاتدارێتی لەسەر بنەمای هێز و داهات بە جۆرێ لێ بکا کە بێ بە هەڕەشە بۆ قواری هەرێمی کوردستان و مەترسی جابوونەوەی کانتۆنەکانی لێ بکەوێتەوە و بە ئاسانی بەرپرسیارەتی دارایی لە نێوان حکومەتی ئیتیحادی و حکومەتی هەرێم و لایەنە دەسەڵاتدارەکانە هەڵنەگیرێ بەڵام سوپاس بۆ خوا بۆ پشتیوانی هەموو و لایەنانی لە دەرەوە و لە ناوە هاوکار و هەماهەنگ بوون توانرا بگەنە ڕێکەوتنێکی وا کە بارودۆخی دارایی بەلایەنی کەمەوە بۆ ئێستا وەکو باەکی پێشباران لەم مانگەیە گۆڕانکاریکی بەسەرا بێ باشبوونی دارایی هاوڵاتی تاکە کەس کاریگەری لەسەر سیستەمی دارایی گشتی و بازار و بژانەوەی ئابووری و کایی گشتیە بێ بۆیە بەڕاستی هەتاک و دۆخی موچەخۆر باش نەبێ بۆی بەچکە بەداخەوە لە وڵاتی ئێمەیە لە 33 ساڵی ڕابردووە هەموو کەسێکی توانای کارکەر لە وڵاتە کراوە بە موچەخۆر سەرچاوی بژێوی و داهاتی بووە بۆ موچەی کە لە دەوڵەتی وەرەگرێ و هەموو شتەکان بەسراونەتەوە بەوە لە ماوەی ڕابردووە بوو مای ئەوەی دامودەزاکان ئەرکەکانیان ڕابگرن هاوڵاتی نەتوانێت وەکو پێویستیشی خۆی بکە بەهۆی ئەوەشەوە کە سەرچاوی سەرەکی داهاتی ئەم وڵاتەیە لە بەرەوەی کۆمەلگایەکی نەوتی و کۆمەلگایەکین کە ئابوووریەکەمان بەداخەوە ئێمە زۆر هاوارەکەین بێ بە ئابوووریەکی سەوز ئابووریەکی چەتەگەریانەیە لەبەرەوە ئابوووریەکی لە وەرگای هەفسەرۆکە شەرەدەریە تاتوانێ دیار کردکو تەنێ دێنێ شەرەدەریە ئەسنافان 116 ملیۆن تەلەیە هەفشەرەدارە تاتوانێ بەلکس بێشتاش پێشدەمیر بەرسەودا پرسێن ڕۆژنامەیە ئارتی گەرچێک گوت پشتی 10 ساڵان شەرەداریە تاتوانێ کە دەستی گەل شەرەداری ناکێپێ تەنێج بۆ ئەسنافان دەیندارێ 116 ملیۆن تەلەیە دەماکو بقەیوم دەستدانینە سەر شەرەداریە تاتوانێ نێزی 8 ئانژی 10 ملیۆن تەلە دی قاسەیە شەرەداری دەهەبوون لە ئیرۆ بە 4 تریلیۆنان دێنی شەرەداریە تاتوانێ هەنە پێشدەمیر گوت ئەس هەنگی گرتم و نێزی 2 ساڵان دگرتیگەهێ دەهشتم قەیوم دەدەستپێکێدە ناوەندا هەفکاریە بژنانڕێ بێرین گرت پشرە پرتوخانەیە بەدرخان گرتن پشرە تەئاترۆیە ئافی گرتن ینی هەموو سازیên civakî girtin û şeredariya gel talan kirin hafize nasame û dîroka tetwanê tune kirin em ê anha bi gel re bi jinan re bi duruşma jin jiyan azadî tetwanê jinû ve bikin bajarê gel û rewşenbîriyê em ê destpêkê deynê esnafan bidin û pişre projeyên xwe bikin pratikê em ê sîstema qeyûm û sîstema tecîdê bi karê xwe bi serkeftina xwe mehkûm bikin. Kesê xwe wekî çavuşê pispor da naskirin destdirêjî jinekê kir tecawuzkarê bi navê KK ku li navçeya Pirsûsa Rihayê xwe wekî çavuşê pispor û parêzvanê qeymeqamtiyê danasîn دەستێژی ژنا بناوێ مەمە یا 29 سالی کرد بوو یارنێزی دوم هەبەرێ قەومی پشتێک و مەمە گلی فەرمانداریە جەندرمەیان ئانافچە پرسوسێ کرد و لە مدرێتە پۆلیسان ئیفادەدا بوویەر ئەشکەرە بوو. لە باشووری کوردستانê demsala giyayan dest pê kir li başûrê Kurdistanê de demsala biharê de giyayên wekî rêvas, kenger, mendok, tirşok, karî û gelek giyayên din ên biharê xwezayê dixemlînin. Welatî ji bo komkirina van giyan diçin çiyan û pişre li bazarê wan difroşin. Welatiyên bajarokê Qeladizê dibêjin giyayên biharê ji bo gelek nexweşiyan jî başin. Ji binî faydeyên xwe yên tenduristê di sifreya rojane de jî gelek xwarinên xweş pêçê dibin.
لی پراون یونانستان کشتیک نوقی آوی بو 3000 روکان جیان خوش دستا لگوری اولکاریا پراوی پشتیکو کشتیک کوچبر تیده بون نوقی بن آوی بو لی پراوی به تحت لباکور روژاوی گروا ساقزی لدریا اگه جنازه 3000 روکن که چاد دیتن هاتراگاندن زاروکن جیان خوش دستانه 5 7 و 10 سالینه جبو دیتنا کسین دنین وندابونه لگرین دوام دکه اولکاریا پراوی حتی نها 19 کس رزگار کرنه کو 8 زاروکن یک جو کسین کو هاتن رزگار کرن دایکا هر 3 زاروکان آکه چه کو جیان خوش دستایه لگوری قنال تلویزیونی یونان ERT پرانیا وان پنابرین افغان 27 کس دکشتی دبون لبری لگوری اولکاریا پراوی هجمارا کوچبرین دکشتی ده هینه دیاره کو جپراوین ترکیه بریوه کتبون گراوین لدریا اگه بو کوچبرین دخوازن خوا بگینن یکتی اروپای وکی نقطه در باسمون تندیتن لگوری کمسریا بلندیا پنابران جدسپیکا 2024 و وروه 11300 کوچبران خوا گهاندنه گراوین یونانستانی لیدر اولی ایرانی آیت الله علی همانه گفل تل آویو خوار و گوت اسرائیل و به جزا کرن یکی نیسانه ده ایرشال سر کنسولسخانه ایرانی ال شامی ده تبی 7 اندام محافظین شورشین ایرانی 16 کس مرن ایران و سوریه جه ایرشا اسرائیل بر پرسیار نشاندان لیدر اولی ایرانی آیت الله همانه به وسیله جشن رمضان دوشان زندی ده آخوی گوت رژیم شیطانی شاشتی کر و دیار کر کوی به جزا کرن وزیر کار در اسرائیل کاتس به زمان فارسی برسودا سروک دولت ایرانی گوت اگر ایران جخاک آخوا ایریشک بکه اسرائیل و برسواوی بده و ایریشی ایرانی بکه گودانیجال فرانسای کسین سویکاستی دکن آزادن لکوشبرین کورتین در سینور کرن کنسیا کردیا دموکراتیک فرانسا جدکی افتیار کرکو اکتیویست کرد محمد کوپال نه نیسان 2024 هاتیه در سینور کرن و جدکی افکریار به تندی شرمزار کر بریا 2 هفته آنجی اکتیویست کرد فراس کورکماس هاته بو در سینور کرن و گرتن جدکی گوت اف در سینور انجام که هفکاریا دنابرا رایدار فرانسی و ترک ده و اف یک نای قبول کرن و نلگوری نرخین مروویین اساسه جدکی راگهاند کو آگاهین درباره اکتیویست کی دن کرد سرحات گل تکینده کو دمک نزده ور در سینور کرنجی جه فکرانه دداخیانه ده افتشاتن گوتن نابکو امل همبر وی به عدالتی بدنگ بمینن امجرای دار فرانسی دا خوازکن کو دمل دست داوی لوان کریارن لدیجی مافی مروفان و همانن کوماری بینن جبو پاراسون اولهیا مافین اکتیویستن کردن فرانسا ام بانگا پشتوانی ناون توی و چالاکین لزگین دکن کنسای دموکراتیک کردیال فرانسا گریدانی اخو یا به تکوشنا مافین مروفان و عدالت رد دومینه فرانسا کوشبرین کرد یک بیک در سینور دکل ین لدیجی کردان دکن هولدان سویکاسی و سویکاسی پک دکنجی به تورنگی نایندار زاندن جوان زکریا چریک بیلک دنوا کسین سال 2017 هودان لدیجی افسروک کنگرهگر رمزی کارتال و اندام کنسر و برای کجکی زبیر ایدار ایریشا سویکاستی بکن لگوری روزنامه لپوان فرانسی چریک بیلک لباجار رمز لدیجی و بیکو دجیانا خویا روزانه ده گوهرتنه که بکجی برنگه کی سربست جی دادگاه لبلچیکا بری دمک کرد دوزا سویکاستی ده اندام سرویس استخبارات ترک زکریا چریک بیلک و یعقوب کوچ محکومی 5 سال جزای حبسی کربون یعقوب کوچ کوکی برپرسی کومی هات دیار کرن رویا ترکیه و چلیک بیلک جیل فرانسای دجی گلک چافگانی دست نشان دکن کو چلیک بیلک ده همان دمیده ده استخبارات فرانسی دجی دخبته اونشا داوی فیلم بناوی سه بودی پروبلم بورو جف برز فیلم دری بودی پروبلم یا نتفلیکسی کاراکترک رول شروانه پیش دریزه و لدیجی فضایی شردگه پلاتفرما سینما و رز فیلمان یا دیجیتال آن نتفلیکسی دبشه 8 یا سزون یکم یا رز فیلم بناوی دری بودی پروبلم ده بحثا جوینه که تایبت یعنی تاوین یک بوی یا لسر پاراسنا جهانه یا جفزاییان دکه جوینه ده سی کس وکی رزگار کر و پارازوان جهانه جفزاییان هاتنه هلبجارتن که وکی والف فاسر هاتنه بناف کرن لگور رزه فیلمه یک جوان کسین هاتنه هلبجارتن انداما یکینه پاراسنا جنه یه پیجه شروانا کرد لیلا آریچه کول رقای بشتاری شر لدجی دایشه بویه رولا لیلا آریچ یا رزه فیلمه جالی سالم مرفی و هاتیه لیست
bihîstin ku cilên leşkerîn YPJ li xwe kirine. Di civîna Netewnyekbûyê de ji bo Leyla Arîç tê gotin Xanim Arîç bi têkoşîna xwe ya li dijî Daişê ya li Reqayê navdar bû û ew di gelek şeran de bi ser ket.